Chengo tebe onye komenye tegusi amangana na tege tumaje aye omoremi kore asio oremi aye omoremi simeka chivando tutakune amado ke tutakune ebikamiro biragere kwere nonyene nchara nabo ekogera kwere abana bao nabo bakogera kwere kichirani nabo shikogera kwere ebikamiro biragere kwere nonyene nchara nabo ekogera kwere abana bao nabo bakogera kwere kichirani nabo shikogera kwere. Let's go. Ige gosori ne ya mwabo mariga ayomo sae yominto sabanya sae oregasi kaki ikokoro biragere kwere nonyene nchara nabo ekogera kwere abana nabo bakogera kwere kichirani nabo shikogera kwere ebikamiro biragere kwere nonyene nchara nabo ekogera kwere abana nabo bakogera kwere kichirani nabo shikogera nasipati mchumba kwani vile sina sura amasimtwicha you're gonna katiki una mapepo sikika mbona zipika tole mole tukoni fire kake tole mole kake tole mole tukoni fire kake tole mole kake tole mole tukoni fire kake tole mole kake tole mole da paise tole mole to body chinchoka to trapati mole una necha toera mole ebene nyangi go senekere ekere roki ya kiare no chinyaruka bona chiare chigo tenga chingere chiare tayo puti ya mnastari chiare obe babaje kabamole ro tiga kopa ikatwaya kabamole ro una ne kanisa ya kabamole na sasa itani boy go kabamole ro una Dr. Eli ale mole akonya basai bali bale mole ro baba te biewa bile mole una nyenda ikatole mole ro tukoni fire kake tole mole ro tukoni fire kake tole mole ro tole mole tukoni fire kake tole mole ro yeah etole mole ro tukoni fire botera ku mongoro nga ashorda msela abotero ekero kwa mongoro yago chogo tengeri etanera bweka okurukuri etari kurunga shuri gutoka se bible hali gutoka se buku safisane media kisi 94.1 astukuna kuri bintu babuno tumenye tebuno botambe ngotinga tunafanya vya kwetu kivyatu ime ya the double issue yotingenye kingaini na igotoe live streaming on YouTube na bagona bakotunyara sensemeli ya my radio stream egirunyara gototegera turikunyara gotoikera asemita band ya 94.1 yes ekiruka ntakubika richichonzi kwa berikugo sabasi request time na kumanyinga ningani ukumanya mangana bera tatu enka kitura se weekend ya International Women Day was International Women's Day na again tukiri kumanyenya tumanya tinkiringa Jacqueline Nyamato. Honorable Jacqueline Nyamato was the first nominated MP Kurugusi yani nganero mutangani ko nominated musubati ko soy bunge awaigo Professor Mary Getui na Robert Professor Ntangani kuro sorgongoru wa agusi abuna bantu batende kuliri emegano yabo na anya kumaite ngentunkero korate cheten kumago sikira kubeka bo muntu cheten kuma sorongoro agusi ore the first person gukora boigo tafadhali nabo gukora na into ira tunyara gukora siri umugano muya igatime ngari tuganda kuna koronsia igonga Jacqueline Nyamato na rolenge the first nominated MP Kurugusi na Professor Mary Getui na rolenge the first professor kuro sorongoro agusi na of course egaro kwenda se kurwe katibe nyie chichasa mangana yo women rep the first women rep ya Kisii County garenge honorable Mary Otara na waigo se county ya Nyamira igarenge my former boss oyokurunga honorable Alice Chai Rogers Kakasungura nimekuona pia unasema una stream live assembly ya YouTube ngani ya Grace asante sana mbona KB asogo chasi nchirabuna yiguna waigo twabere tonyori bagadi girio kurigedalia ya gilipat nyabikoro kurugari sema ya KPLC Jujero de pia tuona seite utoke assembly ya bara massive entuga sera sondeki mwera saunte banga pia umetuona by the way DJ Rails hebu nikuulize mara kale ngai gokorera asumwaka usekuru mwako yo chaka nkalinga kwarere mwako ya na kongu sana na mimi ni ngumu sana kulia kongu why mwana kutoa machozi hivi ya kwanga ngumu sana haifai kwa hivyo omanyete okorera okorera nkore takoro obuyege tasumubere asinge chekero nkurigire none composition ya mariga yani tears ngikewetero ngwasomete biology
ase obochafu bori bogocha ase omobere oito mbori bokorwera risango tari bo gwetera ase sweat mbori bogwetera ase obochafu korogende yachenke gose enene na abo igonye kobwente komanya obochafu mbori bogwetera ase amariga amaita bangu nguchane narera kerang egetungu nkonderikere ndiwe kwanga kitchen ndiwe kwanga kitchen nguchane naruga sana ningache tendagera yiko kumaita abuna section yana bono okay obaje motegerali igongo kumanyinga egotebekananga actually I don't know how many times lakini ntegete kurigirerio obototi bogukona igoria mangana yokorera inga abasubati marakaringa bakorera igagotebekananga ase egati abasubati averagely obakatakati abasubati toradenga rakito kubika Kiswahili ase ensemo y'abasubati kirukuri averagely abasubati bakorera mara 30 kuika 64 30 or 64 times aso mwaka abasaje mwamanya korera mara karenga mara 6 ose 17 aso mwaka nekene watebere nkwana korera kuri mwaka oyo chaka ayo munanse metia sobo semigito tuwaringe kona goikira na igaga ntebinga egentu gekorana n'abasubati kirukurigireria by the way it has been proved biologically ngabasubati abange ekore onyeri irugima naturally yani natural gentu gimuntu atari kugwaka gose accident gose ki asokorwara abasubati bakomenye myake menge gutubwa and one of the reasons okorero kwabo kwinga kientambo gose bakorera mara 30 gose mara 64 ngoso kikuru obuchinga gete obuchafu gete kuri mubere rero igonko goserwa umuntu angosere kabisa nkirime yane nkirengwa koranga kirengera korekana and that's why kunyona nambe nyinge y'abantu bagweita nabasacha musacha tukuchaka twasika kabisa twakumuroberi y'abantu twasekia abantu twagenda kuchialia lakini meyane manya tingi gento nkereke kona akorera tugoro kuri mwisunde kuri last year kuri rine kirime yane lakini musubati yero kumugosera bono iga amalige cha opungua ubugima bwaye bwana wakoreke bwana kogendera so sometimes musubati mugo kumisana gatoko make mwarera tunaongezea maisha safi sana mwachimu tegere 94.1 KCFM asibali mwachimu ndego stream live sense media YouTube na mwiga sense media my radio stream au yakurukumu samu ruke vinyomboli okutopuse mwenyewe na ndega na DJ Reels na ekatoka ndate kuna kumenya bangi guria mangana ya basumati na ande bangu chabate bana halinga abasacha mara karengo kagitoko okungainiria Reels mara karengo kungainiria tikatoka bekoru a wiki ye chaka how many times wangainiria sana okora mborogo au bonge sana ni mwato bonge and that proves obosa kibuga kolirunga abasacha ningo bakungainireria mara 6 wetane abasubati mara 6 yani kirumu subati akungaine telimo kungainireria mara time 6 and no wonder we saying a men drive women crazy because onya kerege ntokera ekereje kwa nanu manye to kwa ngora ekero kuri ngucho batinga nkari ngo umusubati akwa na siri tukuno musacha igo asu kwa niri kwa nari to musubati mara 6 kwa ngainire oh thank you musubati acha kwingene mimi na sana mwancho mtegerali safi sana na utukuna kwengo kigo DJ Reels nataka uachilie vitu baadhi tu hata matera maya sana kula sorongura gusia matera chite kuma asichinga kichi chiri guchimaga no mbono iga mungu anarusa ba nora ita kwa migi chakole boy kuna bukurigira matera nde munabono ngotereki wasero kageni labda ntarali mutaramanya check-in ta tu jire ntu abeka sindio chacheza hiyo yeah by the way gotero kwa migi kwanyora tinga kingi sana matera tasoga timangi akomina na bigokoro nanda I like this ngaba tabasa nikurugusibo no gigo bakwebeka batenga tikanda all time unabona babuje video ya na ya rengia sana enkon atenga tige yera agenda no raita ya jire anaachilia next weekend pia ya kwake naitwa Sweet Banana good timing so ekatukurigire sensor mune yiga tikatokoiri bagali eriya kigimunya ari gutegerera matera kurwa gusia matera mansko abere kugusaba DJ Reels kazi kwako etenga vacancy igo champion introducing Vicky Young Tochia ye baba digereria ina kukwika nibono botigo songo jempi omwisi uriye songo nazo kunyoro manyete ndo mwangu tangwile time niko single
Nyenga nyetinya buke nyasao yomo Naje pie koro bongo Ubote muisi onde ngainangu Kakio gonsekera buyango korora buna leronche na igwa buya Aje n'umwana manchingi buna kirubu mukire gusibiringi Sisiringi nchunko ega kitu besa kotegerera ya baisi Nkibua chetene dansi nyumba muone nikore teso niteki Hende ninge goseke Ibine bikase ndeje nenduki Hekaron koro tenko beso tinko kabesa kore nonye nesuki Tokali baba, Osekoyo tokali baba, tokali baba, tokali baba, Osekoyo tokali baba, Noraita, Penginagaki Noraita, 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 Penginagaki Noraita, Kwanire mechando kira senko genda na yendoche, Amakori menye tenkembe tekero koruche, Pero ngare tengwete si amino ndorego senondoche, Muraba mino bambenga bate bangembeche Omwana lisa sebolio tongiro gatonge katalisiri Kerongo ende tundubali ngokororane banendo teli Kopima igona togolio nkwanere nintaigwango goitabeli Abancha etemberolere sikubune kobiyo musikali Aye igongo tongereri Kintetia bukwansereri Tochisokora tobunge nyangya Toboyege tingene chinchiri Tokali baba Osekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Osekoyo tokali baba Bang 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 Noraita Enginagaki Noraita 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 Enginagaki Noraita Bang 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 Sukagocha ningobote Wangu siriba mulenje robete Chigongwete mbuata maoto moya Sevirengere liongete Ayempo kwa poginje urabete Unge kirandi nje ochongegete Ikuriete Kankana kiei Kala Una Inadabula kage onini Kala Kankana Yarikire moro ya beire bobe Buyengero totenge Totenge Buyengero totenge Amora totenge Mayora Ichuma Nyore bosongo kira ichuma Umana simate yani viruma Simati viruma Moko na monyangi nyakuri na botangi nyachaba na misaki Pangene una katambe tatiko egoki Tokwa bokia Tokwa bokia Tokwa bokia Tongora Todo tenga tu juego que amora Tongora Todo tenga tu juego que amora all day Tongora 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 Gazeti mini muma. Asa sebelia tuire kuna waka sana Cynthia Decimo. Gitinginye kiomu gusindo hii ati mara 6 tu. Anasema wanaume wanadanganya zaidi ya hivyo. And they lie about each and everything. Of course nkwa igonga DJ Reels na bakwa ene kelio tevinga no ene ro manyane ase wiki ya monyo kata kunyura marakari nganga ine. Lakini nchentango ine gazeti mini mumama. Cynthia Decimo. Ni uongo.
Okay. Ndio desi manasema kwamba ege tunguru ege tunguru ge konemereri. Igautenge ege tunguru ekiwate ba reels ge ukoreria. Unafaa. Thank you so much guys. Igotore modelo kigima on fire. 94.1 CFM. Asante sana kwa kuendelea na kulikaribisha sasa bila Twitter @KB Kenya. Nyambane Vincent nimekuona @KB Kenya umeandika kwenye Twitter. Safi sana mpaka mwisho. Sema ya YouTube pia nimeona noma sana. Dance yani Kiss stage kama kawaida Walton Demo Kibwana. Na kazi ni ya Facebook ya kuendelea baigo mpaka mwisho. Bwana ndasibala sasa ya Twitter Nyambane Vincent pia nimekuona. Thank you so much asoko lile lina kumtevinga mambo iko shwari. All right. Yeah, ekero kumanyengo abasacha iko bakungenili mara gatano nomo gwetali abasubati yani 6 times twice as women nobo totiribwa kurutuno kumanchi fact mwere abasacha na basubati kwa International Women Day weekend iko tukenda stream live sasa ya YouTube nobo igase radio myradiostream.com Ekrona kumanyengo abasubati batanga ni bachite kuma asimintirwa ko kura sawa ngurabusi ande yake mbono gote radio ya UCFM na kuletea tena matokeo ya Renge first minute MP Professor Mary Kenya first professor another first nyara kumyiwetera sasa media Twitter @KB ya Facebook Kevin Mbori Seni anaboiga sasa media fan page ya KB Kenya KAYB space Kenya Nigentika kwa kwa kana warenga baswati na ubale ase ekeke kuchia tenteka kwa chigari witania basacha I don't know how lakini karonje ngoja na wako mu gari sasa ngire karonje jamu sini ya Kisi town chipiki piguna chirikira sina kirege ntabantu bale ever rushing kunguma ya mantenga kurange gari ndika town na bwana na mabere ndengere likabere sana kumbe utafiti unaonyesha igonda basi cause accident moja I don't know whether it's true. Yeah, ime 94.1 DJ Rails. No watu bantu ba kuaniriga kusema watabiru kwa yonsi. Nda kwa yake. Yep. Pasena muri sensibility asogo mfolo na bego kulika na wantabinga show iko nganga likigima taacha hivyo eti kuana kungaina anakungaina mimi hapana mimi ni mama Peter Nyachoti pamoja sana ogega mmoja Ikuro Jamira Zablon Zalo Okoza kule semo ya Ayora South Mugirango KB maze siku nyingi jo anyway pamoja sana hadi tamati Dennis Nyambonga kuruche semo cha Mabalirigari Nyambira ngene Gracia sana I saw you there watching on YouTube Achamba Sukari pia nimekuona umeniandikia hapo kwenye inbox umetuma kitu hatari hapa nikisoma inasoma hivi Tunasema ni mchengo igite yeskuru togotegera tagima na mamuminto Dorka Nyakinario Kevire Diseria Kevire wego na Paris mchengo anaitonga Zamuita hiyo process ile wapi mchengo igite yeskuru togotegera tagima na mamuminto Dorka Nyakinario Kevire Diseria tata umwarimu Steven Kevire James Yoguko Paris mkuu aka Sigara na Umuikoyo Atina DJ wenu Reels ni vizuri sana sometimes ukiniwa mtuwate DJ tukatwale VJ tukatwale ZJ video jockey yep huyo ni mnyana mix na live ayo deal na squeeze ya mcheze CD bana unajua technology nao tukisha nini sasa hizi kila mtu ni laptop so mnafahamu itwa LJ nasikia kuna jini mmoja tu peke yake Kenya kuna mmoja Tujini ZJ hino ama nini? Wewe yana mix nini? Iko wapi?
safi sana mwachukutegeria se ege kenko enda se madukani kidogo karonkwira na igongo kuira sense milito kurukanga nero yo gwaka chisimi na gontenga kirikeke weso mini kirikeke kwa utegete tukobe safi sana sababu mpaka ntakulikana na gontomere gocha sense meli ya Twitter handle mungono kunganere Masirena Posipori gontenga tuko live maze kuna sense ya diaspora sadimia sana mafansi wote wa Kiss FM. Majina yangu ni Kasungu waseki ni ya Kisungu but ineke kusiwa so Posipori Kisungu sikuwa najua hiyo akoro kumasirena Posipori so hata si mungwana ni binti akoro kungase ekigusi amakumuruka masi Posipori lakini ya sense meliege songo wamuruka Masirena Posipori ai sikuwa najua safi sana nimejifahamisha ime 94.1 Kiss FM the double E show yo karonga da sense meli chisimi ndete manyanga yuwatira zinga kichune chiga ntebe yagwetira sesimi yao kungakira abuna botambe na kumanyinga bona iga bwatete Kiss FM na bigo onya sintura akura sebintu utagete kusaba mbire dabla utagete you before tararuga DJ Reels na bwa Kiss yao nyare kwimanyina boigo gwesemi na bigo kwego kya senchira engiya ngakire gwetira sen namba ya 0706181822 egere tumanyi kumanyanga kyamangana kwenda bwe 0719698860 akuruga tumanyi kumanyanga inakuaje kwenye hapo vipi hapo sawa ama mambo iko sawa iko shwari nganga likigima hapo vipi hapo sawa hapo vipi hapo sawa hapo vipi hapo sawa hapo vipi hapo sawa 0706181822 0719698860 hapo vipi hapo sawa asante sana tuende kwa pamoja sana senseme yechisemi manyanga mbarabia wote Kiss FM hello hello Kiss FM hello all right hapo vipi hapo sawa 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 hapo vipi okay manyengo yo water tinga kimune chigase Kiss FM 94.1 0706181822 hapo vipi hapo sawa hapo vipi hapo sawa hello yes hapo vipi inakuaje Kiss FM 94.1 Yenere Simba ya kiu moja leo nyaundio mbeo yani kubwate buye baka ekero okay asante sana safi hello Kiss FM hello okay utiniko monyara bulungi hello Kiss FM yes